tautia lava o ele tua e whamavau lava lo alofa ma lo whamaoni. Mātou te moli mawina le whiawhi le tua. Le whamaoni o lau tau singa e mātou le nei vai aso mo vai atu. Ia le ngata fo leo le nei aso wai whapopo mai aso le mātou ola. Mātou pese le nei whiawhi le inga e peo no suine le leo e le tua wai whamavau lo alofa ma lo whamaoni. Mātou te whafte atu ona o lau tau singa e mātou. Le aso atoa mai lava le tai au si o mai le nei whiawhi le tua. Le fua malu mai le pongi sā. Mo watu le malam tele sa mātou whenga i fo i mo whi au mga luenga o le aso. Le tua whaftai lau pule, whaftai lau wanga le lei, whaftai lau tau singa. Ma wau mea lofa mau whamnianga le aso. Ese awala na o mai ai lo lofa malawanga le ia I mātou teito tasi. Le ngata foi lea ia wai au mai ala mātou wola, te tai mai le file mua lo ngang pa ia le nei po. Mātou au lia mai ele nei teimi le manuia ta mā. Mātou te whape atu whatasi, whafteitele le tua ia vi ia lo swafa e whavavau. Mātou whaftei ono Yesu o le whaoletanga. Tōngi ola na e au maia o le taulanga e tu tasi ai afe. E sauni ai le tua o le foina mai lava lea o lo walpele to tasi o Yesu Keriso. E whai ma taulanga ola na watu lona soifua mo e mātou. Le o mau mātou mau ai le sa olotonga. O wai fwese wha mo e moe o le tangata ola. Au mātou lolotu ai, ia mātou e kalesi am tapo inga o tapo ia I le aso ma le aso. Ai whaafitai ua iese wha mo e moe o le tangata tapo ai. Ona ua ielo mātou mo tino o uma o na saunia. Le ala mo e mātou, le ala lau wha o le tanga. Mātou te, le ngata e le lei ai ma le tua le te mā. O e o le tua. Ai whapena fo I ona mātou. Mawai le ola ma le manui o le ola e whavavau. O umana e saunia mai mo le tangata. Mi ia o e le nei po. Mātou o mai fo I e whatau nuina le mātou mta upu. Mātou wala watu le nei whiawhi le tua. Mafutai nei mātou e loa nganga pa ia. Amateina e loa nganga e whau unga mai le langi. To ia I mātou whau I le whaalongolongo o tangata Samoa. E whapefona e whau mai ia tau. Wana o se ala waa. E awala tuailo finangalo le nei po. Tau talangia ma folaina ma whaaleo lo lava finangalo pa ia. A o e lava nganga pa ia e te whao o ma wha mausalina I o lato finangalo mo mātou loto. O au upu o mau o fionga mātou te ola ma manu iai. Ia vi ia o ele nei po a uma fo ele ngaluenga. Ia tu mau ia te o ele vi inga o le wha manu o le wha ne tanga e wha vavau ai au mai le wha tau wa a ia e mātou. Ia vi ia lava lo swafa e wha vavau. Ua te talo atu e ala ia Yesu lo mātou li. Amen. Ia, e whapena fo I ona fia le nganga le whiawhi Samoa e whawhelo I atu ia ma le mamalu. O le whasau ngā si o tātua tunu pele Samoa e tupu mai e. Tamali I mwhaila aunga whapai. Ia o le au manga ma o le lautele o si o tātua tunu I tupu langa larvaoa. Patalo fatu ia te utau le nei whiawhi le swafo Yesu le tātua li I mo tātua whaola. Ata alofa whaptoi au na pa ia le tua mo tua whalitua so stovini. Alo le ngā lulue ma alo le o staulanga I le vai o sā fo mwai atu. La sto nai am le aso sā. Ia sā tātou iai fo I whai ngā lotu ma whai ngā taulanga. Ia vi ia le tua. Alo le ngā lulue ma alo le launga ma alo le folfola. Awa lava ia le wha maalusina ma le whangaina o nganga. O la fuma mo e te tasi o lo tātou au na mga lulu ai vi ia le tua malo le whai o le whaiva. Tāmanu ia tu le tua ia te utau. Talo whatu inai o tātou tinamata ma mātutua o lo o mafuta mai fo I tonu. A inga, mauta malawa. Whai mai fo ile. Whaiva o le tāpua ia ma le talo I le aso ma le aso. Ia whaamanu ia tu le tua ia te utau. Nisi fo lo ye tonu o mauta ngase whale pui a le ngata fui lea I o tonu o mauta malawa o lo o whapena o na whatautoli ai I ngase fo le tino I tonu whale mai.
Ia le ngata foi leo tonu fai pui. Ia foi na tātou usu mtu wa fine o lo mafuta mai ai. Fa longo mai maua mai el tātou pol klamel nei po fatalo fai ate utou. Le swafo Yesu le tātou li. Ele whangalunga lau whangalunga le fiafi. Nisi o ngā lue tonu whangalunga tonu fo i o mauta malawa ia ele ngata fo i lea ia o lunga ala tele o lo whai ai ia tiute mawhai wai le whea ia i lunga au ala tele. Whātalo whai ate utou so se meo e mafuta mai ai le ngata o New Zealand nei ai so se atunuu. Maua mai au e whangalunga maa lo le tau maa lo le ngā lue. Ia e whatalo fo i le ia o Samoa o lo whapenao na taapele nei fo i kelope tātou te iai so se tunu e mafuta mai iai. Fia lava le nganga e whatalo fo ia te utau i tātou mafutanga vo le fiafi ia tātou pol klami masane lei o so mtu whawhene o le tutu o le Upega ile Loloto pe ona masani iai la auto au na le poni fonti. Ia e le whangaloina fo inisi o lo mafuta ma asia si mai tono au kila nei. Ia ona o tiute fo i ma ngā luenga i lingata fo i leo mafutanga tono e kālesia. Ia o tonu fo i o mafutanga a inga. Ia maso se mea lama o mafuta mai ai le mamalu o le tātou tunu o lo asia si mai tonu o nei fo i ai tele au kilani ai te alala i sisi tunu o. Fatalo fai ate o le fiafi swafo Yesu. Fai fo stay mo nei fta e mafuta mai falongo mai el nei pol klame fa lenganga o le tutu o le Upega ile Loloto fa talofa fa pito ia te oil nei po. Ia le tua fa talofa fo ile sunga ia sau ma ngā lue to lua tu le fiafi. Amni ia le tua ia sau ma le ainga vi ia le li. Ia, ni malo lava le folau, malo le tawatai. Se e maria lava le tātou sa, mwai atu le afo le tau sanga. Ia le lavo se atu le ua tātou o tu le masina le o kuso. Ia o to e paufol nei o le masina o le tau malulu nei a matou New Zealand. Le masina le o kuso ia po le winterfall. Ia o lo o whapenao na whialua lua i lavo foi ia le fulu o le whaamai ia whaafonga mai foi le pa ia ma le malu le tunu ia tui tia a le lava mai ia le whaiwhau ni fiafi. Ia o whai lava sina foi le sina whaalunga atu le leo. Ia pe whale ato o toa le malosi i le leo lea. Le malosi a o le leo. A le leo a. A e whaftai le tua. Ia ua malu a le fiafi whaalunga atu. Ia ua maua mai le whaasilinga malosi. Talo atu le tua ina ia. Ua lava se ava noa mwhai au nwha awa upea le tātou pol klame. Ai aua ne i canso ina ia pe tu poina se ese siaso ia ona o tulanga tofu tofonga lava o soifuanga e pe ona iai fo ni fiafia viele tu le o tātou whaawawina mwhātaunuina le tātou mawhitanga o le tātou pol klame o le tutu o le Upega ile Loloto e pe on tātou iai ia alo maia na tātou ofo ile fionga le tua le upu whaawina le tua tātou tal noa mwhaawau pe le tātou mawhitanga Ela lea e le tusi a Roma o lo tātou tala noa ai. Ia e se foi le mātango fi o tūlanga o tātou mta upu ia la tātou tala noa ai. Awa o le ua mawai maali atu le afa. Tusa o le ua umon tātou tala noa le afa mua o le body. Po le tino ke riso. Le tino o le tusi. Le tino o le tusi. O leo la tātou o ele si afa. Ele tele lani mata upu ele afa muli lea. Na ala mata upu sulu lua. Sulu tolu. Sulu faa. Ia mawhai upu sumal tolu o le mata upu sulu male lima. Le afa muli lea o le body. Ia po le tino o le tusi aroma. O le si vaenga le umang tātou tala noai. Vaenga mua. Le sa tātou tala noai. Ia o le vaenga lea. E pifo na utaua. O le vaenga e whaata tau tonu lava e le tūlanga foilea o onga. O onga le apostolo. E a watu ai i a mata upu wha le tua. Mo theology. O le doctrine. Ia o foile le o mata upu sisili. O onga e o tuai e tusai la ma whawhita auli o lo iai tu tonu. O le ekalesia i tu tonu o Roma.
Dana laiona ave ki liva e Paulo. Ia mata upu se sili nei, mata upu e winga ile whaatua tua, o le tala le lei, o le taua mi o tunuina ile na o le whaatua tua, ia ile ngata foilea o le toa sa o le tua, le ngata foilea ia o le ola e tusa ma le mautinoa e anga sala tangata uma, mata upu e winga ile anga sala, mata upu e winga ile ola whapa ia ina mo le tele o mea sa tātou pa ia. E to tonu o mata upu nei e se fulu malitasi. Fulu malitasi. E tele lava la ia ni mea tā uan tātua o ina mai i tusia po mata upu ia. A o le ua shift po ua sifi le manatu o Paulo anga i lesi tūlanga. Mai le mata upu suma le lua i o suma le lima le whaibu suma tolo. Ua mana o lo Paulo, ina ia whatino mea ia na whalongo ai. So it's action time. And that is what Paul was urging the church, the believers in Rome, that you not only to hear the word of God, but you have to practice the word of God. So practical time, o le taimi o le whaatino, e whapena fwoi la tātou, Samoa, usum tō whawhine i leli, ia ke riso Yesu. A ova fwoi le whalongolongo ai lise whaatino. Ia awane ngalo ia tātou, e tau salaina lama i tātou. Ti ngā lama le mānei o le upo le tua mo le tala le lei. Before linga mai lava o tātou interest iai, fia iai, mo tātou whaalongo iai, mo fo linga mai o tātou talia ina. Ia mo whapea ua mea i tātou mtangata ta ua mea tonuina. Ai ale ai asa whatino. E mai maul taimi. Langa foi fa mai ia le o ngā Yesu o le tangata e whaalongo o mawhai. E le na o le whaalongo e fa mai Yesu o le tangata e whaalongo o mawhai. Hear and do. Whaalongo o mawhatino. E se la le ta o tele pe ata to baba ila iai i le winga ma le whaatati e se le matango fie. O le whaatati ina mai e Paulo, ia o le ata atoa. Ia, on tātou to e pa i le titi a i le recap mai ia le tāhua ni. Te ua, I don't want anybody to miss out a update mai ma isi sina misi mai le structure ia ma le whaatati ina o le fua whaatatau ma le ata atoa o le polkalame a Paulo na laiona tusi le e kālesia Roma. Ma te ulia fo. Na mata mai lava ona o e le whawhitauli. So there must be a purpose why Paul wrote the epistles to Rome. E le mafuanga, purpose. O le mafuanga, e whawhita uli le tono la uso. Le mea lava leo le, o le elfitena inga, always a tension between the brethren, the Gentiles, and the Jewish people. E lava le, ma nei ale lolotu fatasi, a somponga. O le tele a taimi. Ia e ale fitena inga. O ngai lua kolopu i tono le lotu. Ia ele tusi lima, ia ele whasinu sino lima, ia ele wha masino. Ia ona le tūlanga lava lea ile mata upu e winga ile. Taua mi o tonuina. Justification. No na lava e whai wei fina unga me whapena. Ia au tūl fo le nā tātou wha au tuina, au tātou theme le nā au tusi a Roma. O le upo le righteousness. The righteousness of God. O le a mi o tonu, o le tua e maua. E le nā o le whātua tua. E le maua le tū la fono, e le mōni ngā luenga, e le maua e se lotu, e le maua e sisi a mea. E maua e le whātua tua. Ma fuanga la le nā leona tusi la apostolo o Paulo. E momoli atu la whapea. E mana o mia, a e fia tau a mi o tonuina. E mana o mia lo whaalongo i le upo le tua, i le tala le lei. You need to hear the word, the gospel, the good news of Jesus Christ. E te whiwa e te fia whātua tua. Ai ai le whaalongo momo i le upo le tua. E te le whātua tua.
Fa mai le mta pus fulu ve pus mo le fitu e tupu le fa tua ina ua fa longo le upo le tua. Faith comes from hearing the word of God. Ne falan fa ia tatou upu fo ia lima le sa tauro Yesu. O le tala lele a tatou ti lima. A mata mai a le o langa fa tua le tangata. Sa o ti le sala. A patu lo Yesu lo na ao tau nga wale au mai lo oi mai lalo le vanu ma au mai lalo le tofe sa iai. Ai sa e na ua tatou whaalongo i le tala lelei. So tala lelei mo mua. So o mai lo le male. Telitonu whātuatua, tilo na lua. Ua e telitonu whātuatua ina ua e whaalongo le upu. Na e telitonu lo ma e whātuatua. E taua mi o tonu ina loa. Na o le whātuatua lava i ake riso Yesu e taua mi o tonu ina le tangata. Taua mi o tonu ina la le o ngā tonu. Na o maona e taua mi o tonu ina. Na e ola lo le ili mele la tatu tal noa. O le mela e sel taua i o lo utue wha manatu atu i ate oe. O tatu ti e lima ian tatu taua i le siwa ya sulamtang. La ngā fo i o le o tatu i. Wa umana e whaalongo, wa e whātuatua, wa e taua mi o tunuina. A o lea la wha mai polo. E te ola i loa. Le ti ilo na whaala le so o atu ole. Ta upa iei na leu wha Britania o le sanctification. Lo inga la e ola i loa i mea wa umana e whaalongo iai. Ai te ola la. E te ola i se o langa whaataulanga ina. E se o langa mama. E se o langa whaapa iai na mo le atua. Ai se a langa ale e ola i leo langa whaapa iai na. E le tile i leo ngā tono le matautau. E le maua i tātou le ti muli muli po le taula inga, po le taunu unga. The climax or the conclusion or the finish of our faith. E whaai ui eilu tātou o le whātuatua. E te tātou te whaai e le ti muli muli o le ta umamaluina. O le glorification. Tātou te maua i le manuia. E ola e whaavavau le maa lo ke riso. Ina ua tātou. Loa to e so o mai ti e lima. I ale me ta o le fall short o tātou. Tātou fall short mai ai. Ina wanga sala tamu maeva. So automatically we were fell. We fell. Why? Because of the sin of our Adam and Eve, our first parents. Tātou ang sala ia, o komiki ale ang sala, tātou. Mana o mia leo se whaola. Se whaola tanga mo i tātou. Ia, lea sa tātou tal noa ma, tātou baba aianga i ele tūlanga. O le tāua tele, o le winga o le apopo inga ma le whamalosi e le apostolo Paulo. So ia tau e misa. So ia tau te whinau. So ia tau te whamsino ma tusi lima. Le i tasile me iau tolo, e anga sala uma auto. Luinga anga sala tangata uma lava, wale o i tātou ile malu o le tua. We fall short. Ale fall short le leo kako oi mai e lalo i le vanu. Kako i le anga sala. A ele a apatu Yesu malantala le i whaola mai tātou. Pawala leo le cap le fall short ai tātou i le tua. O le valea. Mai le tala le lei o le wha o le tanga. Se ia o ina ta umamaluina i tātou. Nga paua leo le mele fall short i tātou. Pau fo le mea, this is all we require. This is all we need to do is to hear the word of God. Got the faith. Mo le whatutua. Ta ua mi o tonu ina lo po ua. Mo le wha o le tanga. Wha sau ina ma. E talia ina Yesu, ma o mai ele tuola na mi o tonu i ato e. That is what we call justification. Ia nga e ola i lolea. E ola fia i ale Yesu uma o lo olanga. Ma e wha tali ai. E le teimi o le glorification. O le teimi o le tau mamaluina o i tātou. So e vi ia la le tua.
Sa tu tala noa la i le tino leo le body leo le tino o le tusi a Paulo. O umana i whaia le introduction, tala noa le body, le tatu tala noa le body le vaenga mua. Na mai ia tātou whā e whā. O le whā mua, o le whā whitauli. The problem, o le alwa whitauli, wang sala tangata uma. And that was a big problem. Wang sala. Im koe whalai le wingo lupu wang sala. Ia, o le kua misia ka kaule maka. Le wingo ngala lupu wang sala, we missed the mark. For sure tātou male mamalu o le tu. Ala leo ko recover. Ala leo to reinstate tātou le tu no. A maila na upu tātalia, pa tuatua. A maila mi o tono le tua, mo tātou, o whai mo oe maula mi o tono le tua. No winga va mai Paulo, e tau tele mawala le mi o tono. Wala mi o tono le wha onga tonu wa le fatua Yesu. Ilona sa tau wale atol tila tātou, sa tau ro lungol. Tau Yesu lungol sa tau. Mailo Yesu, ya. Na ua e tau ha mi o tonu, e le ngal tau ha mi o tonu ina. Ia nga e koe ka whao le ilo olanga wha lenga. Ma e tau le whail tuina nau lei, e te ola i se o langa mama, o langa whapa iaina. Pe a whai e te fia tau nuu. Ma glorify oe, whatasi ma keriso i le manuia. O mana ia saunia. Whawhita auli me momua. Ma. Saul tātou belo na lua o lea. O le fofo o le whawhita auli. A mai le fofo o le whawhita auli. Ia ngau tātou lo o le fofo o le whawhita auli. Ia o le fio mai leo Yesu au mai lona soifua. Ia, so o mai Malaysia tātou wha, o le whasa o loto. Whasa o loto mai tātou. Vaenga o mai ia o le vaenga momua, vaenga ia wha o le vaenga momua le woma tātou, leo tātou wha ai ua il vason tene. Vaenga lon tolu, o le whasa o loto. Liberate. Whasa o loto mai tātou le ngasala, whasa o loto mai tātou tu la fono, whasa o loto mai tātou i le leoti, ai le gata fo i lea. Whasa o loto mai tātou i le tosa o le tua. Whāwaenga whasa o loto mai tātou i le tua. Ina o tātou maua le fofo, maua kiriso. So as soon as we have the remedy, the solution, the salvation of God, we receive through Jesus Christ. And then He set us free from the bondage of sin, from the wrath of God. From death, from spiritual death, and also from the law. It was a loto lo la tato. Yeah, tato sa uni lo le fa muli. Olea. Blessings for all. Fa yanga fa muli, fa yanga mo. Taka tau ma lefta mo tato no ato hile. Tolum ta upu le iva sfulu masumal tas. Mai Paulo o le fa yanga. Manuia uma auto le fa yanga. Mai Abraham. Ele fai longa tangata le tua. Once te fatua tua ia ke risu Yesu, wa po e pe ele olibe. Wa maua lo wa vanoa. Ma sala e seina isi la te e po tu ai nga e po tangata Israel. Sala tu te e na Yesu. A u fa pipi e tu e tātou ring ala vanoa le monu ese ling tātou no em tau pus fulu. Maltas la vanoa nu ese. La vanoa le manuia. Mai se ia uma mai i tutonu nu ese. Nona tu e fo ilo leo le tua. E a mai lona nu ue fa o leina ma. Awe ese nga sala lo nu. Ia matatu maua fa tase lo le manuia. Le manuia lea. O le maa lo ke riso. Fa tau nu ina i whenga inga. Pe o tatu tanu ai whenga inga. Ale atua ma Abraham. Whenga inga le atua ma Tabita. Whātau nuina i le taimi o le mālo ke riso le mle numa. Whenga le tuam tā vita o le atali.
e le nofo ali a olona malo e whaavavau. Ie le tupu na mea. La e nofo Yesu le langi o le tupu le malo, a le lawa e whau e lau kirisiano ma lau whatutua. Le malo, the kingdom. So it's an invisible kingdom at the moment. O le tino le po le malo e leo vaia. E leo iloa. A le lawa e build le malo kiriso. Pe o le fuor sinapi. Na mai na asina. Vaenga le titi na amateina. E ala le upu ma le sida o le fatu o le tala le leina mai Yesu. A le o tupu. Walau walola, walau siusi le upu. Wa fanga mai ai manu felelei ma manu uma o le vao. I te tonu o le wha o le tanga. Wa manui ai tato uma i le ngata o le au kirisiano o nu ese ai wha pia foi. O na ti tala pia mo tangata o le nu o le tua. It's still growing. O le ola pia le la au lea. O lo tupu ma whala. But it's invisible. Ele iloa. Ele iloa mata. Aisa o le tino kiriso. Body of Christ. Ele o se kalisia fo ele o la wo ele government po ye officer wo ele o le tino kiriso o lo o lilo le temile o tangata taito tasi tangata fatu tua se ele o le kalisia le tua o se kalisia e pe ola we kalisia mala we kalisia le ai fa mole we can never ever claim that your church or my church is the right church and the kingdom, that's the kingdom or that's a chosen church or chosen group of people, chosen congregation. No. O le tino kiriso. Ese tusa malo fatu tua, malo wola i leo langa mama, mal fapa ina le no fatu ya toi. Fatali ai le aso e fio me Yesu e glorify ma fa manu ina i tatou. Ele manuia wa saunia. O le malo kiriso ma tatou otu i lava, mo otu i lava i le ola e fa usum tua fa fina. Le ala tatou tala noa i le fia fil nei o le mtau pas fulma le lua. Ma le mo moe o le mtau pas fulma le lima. Le o tatou tala noa ai e mana o paulo i nei o tatou faatino i na loa mea ia wa uma o tatou. Nofo ma faa longo i ai i le tele o po. Ma le tele o tatou por klame. Mai le mta upu mo mua e o mai le mta upu suma. Tasi whape foi le nganga o Paulo nu whaitu e le kalesia i Roma. E ana uma to foi tau musu su e theologies ma principles uma nga o meo o nga ma meo mta upu sili. Nana o tua ia te utou. Ya, ngau mwai atu mta upu suma tasi. Alela la utala no atu atu utou. This is how you're going to live it. E whapea lao no utou wola e tusa o le tala le lei. So if mana ia beta tu vava i ta wol tala le the gospel in everyday life luinga o le ola i tala le le po le upu le i aso uma o lo tatu wola na atu se si va ponga o le tala le lei mo aso uma na luinga wa mai le upu mai tala le ola i tatu so we must live it every single day of our life. Live accordingly. Ola e tusa o mea ngai whalongo iai. O roma lai sul male lua. Wa amatai, pia no tau, wa vavai mai ai mta upu whaalea tua. A ngai ile whaatino ina loa o mta upu whaalea tua ia wa umana. Tau whaalongo longo iai. E mana tua ole upu alea tua usum tua fine ele na o se tusi fo ele na ale fai tawa ia mama fau ia ma fai manatu ia ma tatou fai ni po ia poto ai fai ni tau vanga mani manatu po ia silia tulo le ai ele o le tusi pa ia ele fa pena ai o le tusi e fai tau ia ma fa atino le mea o lo fai mai ai le upu le tua. Aisa, langa o le upu le tua, o le upu enga lui.
A foi na foi mai le pe re falon foi po suma le lu. Foi mai ya. A wa foi o le fionga le tua. O le pelu e whaatau ma ai o nei tu. Foi mai e ola ma o loonga lue foi. It's living and active. Mai o lai ola manga lue active. No inga o tangata e ola ai ma whaitau ma manui ai le upu lea. O le tangata e mo nofo mwhaatino loa upu ia whai mlefa mai le upu. Ele na al whaitau you know, ma su e po ai e poto ai, ma kau wā ai, ma whai iti peiti lunga o le media, ma su e po ai e poto ai le upu lea. Po le ale poto o le tangata le upu, ai ale olai, e mai mautai. E mai mautai. Ma le upu e le atua, e le fi nau ai tangata, le whanau o le atua. E le fi nau ai, au auna le atua. E mai la ngona, e mai manatu, e mai ia tulanga o mata upu e maari, ia le tal noa. Ai a agiu loa pe fi nau, ma su e po ia sao. E alo tala ia toi. E fai mai lo le tangata o ia sao ato ato, mai lo umele fionga le tu, o le nganga fa anti-keriso le nganga na. Ma nei ia a wei lo se mea. A oa o. A oa o atua e le talia tangata. Pule le tangata i lana whaai unga malan whirwhilinga e tusa fo i malona whai tau i le upu. Wai sos tangata whaalongo i lea o onga, whaalongo i lea o onga, whaalongo i lea o onga. A potol whaalongo le tangata. E tusa malana whai tau, malana su e malifisili fo isi anu whai au o lae o lonta maa whaalenganga. Fua i aile mea na te taliaina. Leanga e tele mea e whaalongo i ele tangata. E mwhaiona te ita inga se se. Te ita inga se se. E ai loa o le upu o le tua. O le upu e le ngata e ola. E ola le upu. O inga te whaalongo. Ai te tango fo e whaitau. Fua le i pete talia. Ai le se whina ua. Po ia sao. A oi se se. A oi tusi atu ele li mole, tusi mai li mole, o le se le whapenga le whina ngalo le tua. Ai se a. Ai vai ele mele e manga i polo. O le whealo whani. I tonu i tusi le tau te otia. Meta o le body, the body of Christ. Even though that we have diversity, regardless of gift and ministry, ability and knowledge from the Word of God. Regardless. Po lava le loloto po leale. We are still in unity, harmony and unity. Live in harmony and unity. No nofo fatasi ele whaalfani. Male fitausiai. Male honor, male respect. E listangata o le mea alofa listangata. Na. Pa le tusi foi nei. O le tusi po e o na mafuanga. Na mai e o na mafuanga. Na le o na tusi lea tusi ma lea tusi. Tofu al tusi ma o na mafuanga. Na le o na tusi. Le audience po tangata na ave iai. Na batu ele ma o onga. O onga e ala na batu. E na ia iaise mea i loa le tangata o na whaatino maolai. Wa o tusi uma. E o vole whengengi tuai. A whainga whai onga ongi purposes. E ei mafuanga i ei mea na lai ona fia tusi. Tusi atu i tangata. Lono inga. E momoli atu ai maa wa onga. Ea maniapopua inga. An exhortation. So that the audience, the people who receive the word, will apply the word in their life. All right. E le ngā o le whalongo ma kele e le poto ma le lama ona ia ona fefete ai lea. Ai mana iale le olai. Have to live it. Ha. O le mtaupu momua lai o le mtaupu luso ma le tasi whaunga le tusi atoa. Ia ona ve mai polo ia whaia le ola le nā i lo tino. Ia te oe i lo tino ma lo tino. Ia whaia o se tāu langa e ola.
mai Paulo, o le ola le tu tonu o tātou tino, wala e whaataua mai Paulo le physical body lea. Ele mata au Paulo na, physical body. Wailo e Paulo, o le tāua e o le tino le nei. Tāua le tino. Mai leo Paulo, o nai e le ola le atua i tu tonu ia te oe. Ave la le ola le na e tu tonu o lo tino i le atua. O lono inga mai Paulo. A ave uma le tangata lona ola i le tino le nei. Wa avatu ai fo ima le ola le tu tonu ia te ia. O na ave ai lo lea o ia o se taulanga. Wa avatu uma lava o le ola atoa. O le ola atoa le wa avatu o le tangata. E a fi ai le tino. Ia, let's say, e pe o le whaate te inga le mai la apostolo Paulo na le iona whaonga ina le upule o le taulanga. O le taulanga i whaatau i manu le whenga intuai. A ave le manu e whai e le taulanga. E lua vaenga tau o le manu. O le toto o le ola. Blood is life. Ka pega vai kako. O le toto o le ola. Blood is our life. E leilo se koko e kongolo kingo. Ia e oti. Ia ese ia le spiritual life ia. A le tau tal noin mo le ola le tino. E let's say la. A ave le manu e whai le taulanga. Ia e mo mua tuil wha i. A ese mai vane la whafoganga. A ese le toto. Loinga wa a ese le ola. Wa watu le ola. Makori o mei o life ia ave whai le taulanga. O mea uma ia maanga ia ma whaatinonga ia. O mea ua la a plata pesi man. Ai ave uma o lona toto. Ave whai ele taulanga o le tongi ola. O lona tino, lea la alafo i lunga o le whata whai taulanga e su sunuai. A lea tātoa e whai ele taulanga i le tu. A matai le ave ese o le toto luinga. Ave uma. O mea uma i ele manu lea. E le maa fau o le tangata le ave ele taulanga. O mea uma o le toto, o le tino, o mea uma i ai whai ele taulanga i le tu. E whapena foi la le ata lea leo na whaonga mai Paulo le upule o le sacrifice. Ave uma tātou tino i le atua o le taulanga e ola. E pa ia, e maalie. Amen. Almana tu leo Paulo, pe ise vesili whapea, o le ase tali sa o al tangata whaolaina, tangata whaatua-tua, i le upu leo na whaalongo iai mai matau po suma le tasi, le upu le atua. La se tali atu o le tangata whaatua-tua, ina ua whaalongo o ia ma whaatua-tua ia ke risu Yesu. O la le tali al tangata i le atua. Le whai mau whaatua-tua. Mai leo Paulo, o le tali sa. O le tui na atu atoa o ia i le atua e whai mataulanga ola. O le taulanga e pa ia. O le taulanga e maalie. Tolu mea kaukia ngainga. Lono winga. Ia awatu uma le tangata i le atua. Ave uma lona tino. O lona ola le tu tonu o lona tino. Ave uma mea uma i le atua. Give it all to God. Fa pe feo no faatino ina le avatu o nei mea uma. Lana mana tua Paulo le upure o le faataulanga ina po le taulanga. Le ave lungo le faata e fai le taulanga le tapo inga tangata i le atua. O lona winga mana tua Paulo. O se tangata faatua tua ia ke riso Yesu. Waianga lue ma au auna i le atua i tu tonu. O le e kalesia o lo tapo iai. Kalesia o lo haoa o ina ai le upu moni a le atua. O ina te au ne iai ave iai lau au nanga i le atua. Na mai Paulo, o le kalesia, o le tino o le o keriso, e mafuta tu iai so o se tangata. Tangata e fia ngā lue i le tino. Mō le maa loho o le atua. Ngā lue au na. Ia mataulia la. E lua winga o le upu lea, wa le tautano le upu, fai taulanga, o le sacrifice. Ia o le winga tonu o le sacrifice, o le worship, o le tāpuai. Ai wawai le iai le manatu o Paulo, i le meo lo fe mai ai. Ngā tau tonu le kālesia, ave umautou tino, ave umautou wola,
ave i le tua ma ave i uso. Me le ngata ave lo tangata atoa i le tua. Ai whapena fu e manatu i si tangata. Tono le kalisi o uso o tua whawhini. Ai amai i lai la apostolo Paulo. Kiwi o luinga. O le maftanga al tangata i le tua. O le tangata e tapuai. O le tangata tapuai. Whai mua ma le lua. O lo whata ua ai e le apostolo Paulo. Le mene o le whape, o le tui nātu o lo tino o se taulanga ola. Present your body as a living sacrifice. Ma ole amata mai a upo le apostolo Paulo i le vaenga lea, i le meta o le whatino mea iana e whalongo iai. I lona ungani atu lea i tangata kerisiano, ina ia whaapa ia ina i lātou mō le atua, e ala i le tu ina atu o lātou tino e whai ma taulanga mea tolu. Taulanga ola, taulanga e paia, ma le taulanga e maa lie i luma o le atua. Amen. Se awala e tali e tuai le tangata whātua tua, e tusa ma le anga le lei, ma le alofa tu no le atua i a teia. Ma o mata upo so mal tasi o mawai atu. O le wha matalaina mai lea ma lea o awina mai o i tātou e Paulo. E ala i mata upu sili. Au le wo o mai le vaenga e pion tātou talanoina. O le tino o le tangata kerisiano o somtua whawhine. E te tau o na ola i na aise o langa e whaatino ai ni mawhitanga se lua. Ne lau tu e fo ianga i le upu tāpuai. O le tino lea e olo iei le ola. E te tui nā atu. E te ola i na aise o langa e whaatino ai me ta o mawhitanga. E lua tu inga mawhitanga. La e au nau i la apostolo Paulo. Momo o le mawhitanga al tangata ma le tua. Ma le mawhitanga ale tangata maisi o nauso kerisiano. O le vesila e whape feo no whaatino ina le mawhitanga ale tangata ma le tua. O hani me te tau ona whatawaina le tangata ta pua i tono le kalesia i loa ai watu ina atu atoa umalava o ia o le tino. Ma le ola le wa ia te ia whai taulanga ai a watu o le taulanga ola i le atua. O le tadi. E whaatino ina lea e ala i lona ola au auna. E le ngata o le ola au auna. A le ola au auna whaataulanga ina i le atua. A tuura i se o langa se tūlanga lo loto le winga o le whamtalanga. O le tangata e ola tā puai whaaleanganga. O se o langa tā puai whaaleanganga e whaatino ai le mawhitanga le tangata tā puai whaamaoni. Ma le atua. A le avea le tangata tā puai e avea ma tangata tā puai whaamaoni i le atua. O le atino mai mei, o le ale tino mai mei e tolu e pe onu whamei Paulo. Wa mea. Taulanga e ola. It's living. Luinga e ola. Luinga lau wha taulanga. Ala e ola. It's living. Aisa, langa lai fisi sila mai le atua. E lau ngā lue ma lau au nanga. Luinga yusti ola lai, ngā lawa e te ola, ai ngai te ola wha taulanga ina. Sau lele upu lona lua, taulanga e paia, lona winga, e fia le tua i le ola paia. Sanctified, dato upu lea le dato no sanctification, le ola paia. A fia la le tua i mea e lua momua. Ona yailo lea o le, sau lo le upu lona tolu. Ua malie le le finangalo le tua. I lowo langa ta puai po lowo langa au auna. O malie. God is pleasing. He is pleasing. Please le tua. Ua fia mamalie le fina ngano le tua. Ona e vai mai e te au nei to tonu le kalesia i lowo langa tapuai. E te au nei se o langa. Ua tu ina tu uma oe ua e pei ua e oti. A o le active. Lo inga o le oti. Ave ma oe te au na i le tua. O le taulanga, alai ora.
Mukora akau atal no lol taulanga wingo musal toto. Whenever we talk about sacrifice, we are talking about spilling of blood. Loinga wot eoti. Alai fa mai alai ola loinga alai sila le tua because you're active la la te. Lai fai lau ngā luenga lau o nanga I le tua. Renga te lea fia le tua ono le ola pa ia. Ola fa pa ia ina. Mai le ona malie le lei ai leo le fina ngalo le tua. I lau au nanga. Mai mantau leo le uputa puai. Fia pa ile titia le uputa puai. Uputa puai. E lua upu e ngana e leni e wha matalai nai le upu ale tasi o le tapuai. O le upu momoa o le proskunio. Proskunio. O le inga o le prostrate. O le ifonga. The adoration. O le whamtalai na la o le upu lea. Lana winga o le olanga tapuai. O le olanga e iei le mafutanga wāwāla lata le tangata ma le tua. E iloa le lei e tangata o na ava ma alo I le tua. Langa e nate iloa le tua. Me whalanga e alu te tapuai. Me ka ole adoration. Wa alu te tapuai e te alu malo loto. E le ngata o loto ato. A le loto e alo. O le loto e tumu I le. Fo ile le nganga whaafitai. Wa alu te ole winga le opu prostrate. I foto ele le atua. Prostrate le fai e tangata I tupu o le lalolangi ma tangata tau o le o ifo iai ma kisi ai o lato vae ma. But that is a wrong prostration o le se mea ia o mea lang o mea lalolangi o le mamalu wha lalolangi. A o i taunga ifo iai ma tapua il tangata. E ifo I le atua. Tapua I le atua. Le ai masisi mea te tau na ifo mata pua I ele tangata. Wana o le tua. Only God. O ingon proskunio e te ifo wana o le tua. Ma Yesu ya satani e te ifo I le li ilo tua. Wana o ia fo I e te au na iai. O le upulo na luala. O le latrio. O le au na. Au nanga. O lau servanthood, o lau servi tu tonu le kalesia. O le upu tapuai. E le ngā o le ifo. Ai whai ma mea le kalesia. E le ngā alo ngofo e wha mawang whanga ma ifo mwhai mai o le tapuai le tua. I serve. Lafo sau maa. Whai lau se fuluai. Whai lau peleti. Whai lau taulanga. Po alawa I ngoa e whai ngoa e tātou me e te taona e au nai. O alto tele na fo istanga te tapuai. E fia e tapuai. Ai le fia e tongilma. Ale upule ole latrio means to serve. E lua upun fai e Yesu ya satani. E wana ole tua e te tapuai e te ifo iai. Wana o ye fo I e te au na iai. E le aila ele na ole ifo le. Fatinonga o lau tapuai lo lofa I le tua malo o langa fataulanga ina. Te loa ave lau tupe le kalesia. O le taulanga, o le whaataulanga ina. Pe walu ete, walu ese atu se si vaenga o au meso tino. Walu ese atu. Benga te o le whaataulanga ina, ringa o le sacrifice. E ave whaataulanga ina, wa ave, wa avatu malo loto atoa. Ele ave ai ko mumu, ele ave ai ko whapea. Fe ave yengi me, ave ile tua malau whaatu tua malau tel tonu. Whai ele ngā lue ngā le tua. Trust the government of your church that they are doing accordingly to the will of God. Luingala. Ole olanga tapuai. Ia, mai piano whai atu. Ole tele ia. E tolu to inga tangata ole iai mometa o tangata puai. O le tangata e tangata fo ilea false worshipper nuinga tangata ngai la vei tangata me le se tu nuinga la ta puai me la fi o le false worshipper tangata ta puai I me se lua o meta o tangata ta puai just worshipper
Tonu, o le meta ole, true worshipper, tangata tā pua I whamaoni. E tele la o aso sa, ia e tumu whare sa I le melo na lua, o le a worshipper. Ngā leo e tā pua. A se upu o se manatu e whaalo, alo I le tua, prostrate, ave uma ia, te loa ave umalo wola I le tua. A ave umalo wola ng tā pua I le tua. O lo fie tu o tuli ma e tā pua I le tua. Te hale taimi e pa e lenga ngo le tua, wa e pa ui o tuli vai, ma I fo I le tua. That's worship, that's true worship. Ia o I se sila kako ko I fo, ia I whao ngā el kako I fo. Ai whawhi le tua. I fo I tu pua lo langi, ma mea o nei lo langi, ma tupe, ma mea o mea o ngā mea o ma, ai te lo tangata, wa I fo I mea ngā, ai tu ule tua. E fo la ngā e ruis tangata tā puai, e fo I mea, ngā kil solo ha I mea lai whai e isi ka puai. Kil ako I lava o lea, kil ako I le whaingo le ulu o lea, kil ako I se e vai o lea, e fo I le whale. E le ai ma se maftanga tā puai, wa watu umalo na tino, o lo na loto, ma lo na nganga e whai lana tā puai ngai le tua. Mga ale alua, just go to church, just go to worship for the sake of just going to church. Just attend. Yes, we famalo si isi, yang o ile isi lo. Ang alua lo e aver ka vale ngala kwala ngam foi mo moi ko. Pi wole se no respect, what disrespect el tangata ta po ile tua. Mele na ita I te to asama fuale tua ilona nu aisa. Meta ole idolatry. Idolatry ole foi tupua. Sa wele male meka ole a foile ole idolatry. Pole mulilu aisa. Wo ava vanga ola tu loto isi atua. Ai tia ile atua e te tau ona ifo mata pua iai. Tau ala ole a fole tulanga lea. Ole tau ole upule a ta pua iai. Maile yane fa lon fa upu fia es fa upu na ye na o lo tama lo sa ili mai o ia ye ta po ile nganga male upu moni in spirit and in truth. Amen. Ese la lita wa luinga le avea matanga ta po le avea matanga ta po I fa ma oni le tua. Le atino mei e to pero fa taulang ola taulang paia taulang e mali el sil fanga le tu olo no wingala o le tangata ta po I fa ma oni le tu na te ola ina se olanga e ola mama e ola fa le tu a godly life e aso uma ele nga ole aso sa ele nga ole aso e fa me ole aso sa pati aso uma aisa ai mabu fau ye pe upu ye no tau. Ele fai lunga ina ma pe na ole society I foi le tu. Na le ai. Worship is a lifestyle. Ole ta po inga ile tu o aso uma e umana e adoa e umana e ta po I lo falsa mo uso mo tu fa fine mo lo ai nga fa le nganga. But remember, you have to go out to the reality again. E ke ko alu lo langi. Ke uso nga luenga ile so fu. La ku voi. Normality, me masani, issue, pressure, nature lo langi, fa pena, e to yalu el tangata le tapua, tangata fa maoni, tapua fa maoni. Lono winga, so se mea e alu e le tangata tapua fa maoni le tua, le atali ima la fino le tua. Na te whaia mea uma o le tapua inga. Au nanga, au na. Ai tūli whai tu toa e whatalo fo I tangata, you are serving God, means you are worshiping Him. Pea whai mal whamaoni, whai mal loto maulalo, whai mal loto sao. Do it with humble heart, sincere heart, good conscience, whai malo loto, olo e whai ele tu. Me whalanga e leina le leimea e whai ele tangata tapo e whamaoni tono whai whai ngā lunga. Ese mai aia mai tangata, ese a ngake loa. So se mea na te whai, na te mana tua upo Yesu na whai ona so
a le lei mea tau te whaia. E vai e le laulangi. Ona vivi ia e, they will worship my Father in heaven. Ta pua i e tangata i le tua pe a le lei mea tau te whaia. I le o ngā la apostolo Paulo le kalisi e kolose, tau pue tolu ngai uwha pe o mea tau te whaia. Whatever you do it for the glory of God. Whai ia vi ia i le atua. Vi ia le atua, loinga. Whai e tāpua ia i le atua. Mawai se vi inga o le atua. Ai whamea Paulo, mea oma. I le upu ma le ngutu. Upu ma le amio. Me te tautalai. O au amionga. Not only your words, but the conduct, actions, mea oma. Ai se aso se mea te iai le langi usum tu whawhine ia kiri. So se mea te iai. O oe o le ambassador, o oe o le tangata. O tu oe le tua ngai le melga. Ina iai loa ai e tangata na, lea iai le mea tau o le ata lii, ma le awhine o le atua e ta pua i atu i ateia. I le nganga, ma le upu moni. Tuinga e fu atu iai mele lei. Amen. E fiwala le lau ngai ke whainga lue ngai e lofa whainga lue ngā e ula ia o whamai e ahalo fiami o tonu ma le akari o le atua ma whamai e ma oe ai te ngā lua o e la ngai te loa o lau mena e ngai whai e te au nā i le atua i wa latri o inga so se mea e le ngā le sa e le ngā o le launga i lunga pula that's latri kusa lea lau launga pula pe a mai la mango le whiwhau i atoi malau me fai ke fai malau matau te fai malau loa si la fia le tua lo loto me oma aisa ale leia me vai e please if you fia malie le fia ngaro le tua aisa e vai me le tua nga o me leia nga o me pa ia mata o fie but still we are not perfect ele ato toa fa pe ya foi le ya ma tonu me uma tatu te whaia i le aso ma le aso. Le e taimi tatu se se wha le tonu. But at least we live to the max, the fullness. We do our best for God. Anve ia ilo ato toa. O te poli tala tangata wha mai ola wha fiami o tonu ma ola fiami o tonu ma le atali. Le o te poli ai. Amen. Ngā lua o e ma iloa. E se le tau o le mele wha mai Paulo, a watu o tau tino le tau langa e ola e pa ia e mali. Ai mawa whawai lam tato mawa whau. E le mene o le tapo inga, e whai mei e tolu o le tangata. O le tino, o le loto, ma le nganga. E le ima se tapo inga e sao i le atua, pe a lea a fia i uma ia. Components i e tolu po vaenga i e tolu o le tangata. Langa o le tangata, so se tangata e tolu ona vaenga, tolu ona vaenga. O le loto, o le tino, ma le nganga. O le loto la. Ia olo mafofau, your thoughts. O whalongona your emotion. Ia and your free will. Vaenga ngai tolu o le meka o le heart po le loto o le tangata. So actually, your heart is your mind. O lo mafofau. Ringa na ata po el tangata. E ka kau o ngā seki le lei lona loto po lona mafofau. I le atua. Lea le ata po i le atua. I le ata po i se la au po se povi. Po o le whaife au. Po o le whalsala e luku ai. O le ata po i le atua. Nuinga e la vea umai fo i mena e tolo lot o lo mafofau o la ngona. That's very, emotion is very important. Ai ke re whaalongolango ke le i o whaalongona i lau tapo inga i sea. Silfia le lea le atua me oma. Malo free will. Te tapua iwa e loto a toa e te tapua i le atua. Le loto. Me ka ua ngā le tangata o le loto. That's you, that's me, o lo loto. Your heart. Lo mafofau. O lo mafofau e whikai ia umawa e me umai. I lo mafofau. A mai whala le tino, o le tino. O le tā ua i o le tino i le tā po inga. Langa o le tino o le wha tino le mele le mafofau.
O le tino e la vea ia mo senses fo i eli mo le tangata le vaai, o le whaalongo, o le songisongi, o le pai, o le tofo, mea ngā o senses ngā ili mo le tangata. E te ilo le tā ua o le tino e. E te si au lima, o lo tino, e te pati, e te tootuli, e te pese, i lau tāpua inga. O le tino. It's your physical body. Na fa tino i lau tāpua inga. A o mea o lai ua seki le lei lo mawawhau o le ua tāpua i lei am sisi me koe whaalu lawe mai ki oe sa. Your mind is set for your worship. Tā ua uma mei. Ia mea uma ia kaunga whapai. O mea ngā whai ngai kako ki ngā o ewa. Mea o le tino i senses ia la. Ia o le vai aku le apu. Whaalongo aku ia sākangi. Songisongi aku ia i le apu. Saulu mangongi mga i o le apu. Pai ai. Ia la me whai. Ia kofololo mtua. No tofu anga salalo. Luinga. Dangerous hi o le tino. Se wa ngā ua whapa ia e le tangata. Le natura. Ma le tūlanga o lona tino. Ai se alanga o le taulanga ola. Tino. Le me whapa ieina mo le atua. E ngā lue ai, whai ele na au nanga, whai ai, a ola i le olanga le nei, mai paulo, ngai i le olanga i tu tono lo tino, ave whaataulanga i le atua, vatua i loa ma le tino. O le memo le muli e me siliun ta au e le olanga ta pua i o le tangata, tos tangata ola, o le anganga. Nang o le anganga i tolu fo ona vaenga ta au au som tofa fini. O le nganga o le tua le uola i tu tonu o i tātou. Le nganga o le tua. Le nganga le ua fio mai le nganga pa ia o le tua. Masuia i tātou o tātou o langa. I taimi o le sanctification and justification. Ua ola i ke research tonu ia i tātou. Le nganga lea. O mafua i ona. Suia me oma. O le nganga la. E iei foi vaenga i tolo le nganga. O le upu mua. Le fa Britania. O le commune. E mafu taima e fiso taima le tua. O le nganga i le nganga. A nganga i le nganga. E te tāpua ia i le tua. A i se me poloka i le me lea. Le commune le pole. So ta inga lea ia. Ke fiu e tāpua ia ki whalunga kua. E sa me lea ilo mau fo isa. O le kongiki lo spirit i le spirit le tua. O le si me o le revelation. O le whaalinga. O ngai maua e tātou. Langona matango fia mai le tua i lo nganga. From the heart of God to your spirit. Revelation. Ia mal memul muli. O le loto e 40 e ifo le lei. A good conscience o le tangata. I le nganga lea. E ngai te langona ia ua. Ese le mana ia o le mea ua. Ua le loto 40 e ifo. Wa mai e le nganga ia to e te tau na whai. O le so ta inga lava lea. Ma le nganga o le tua. O le inga lae e se le tele le ta ua vai ngai e tolu. Mi le o langa ta pua i o le tangata. Ta tu te iloa ai. Le ai ma se ava noa o le te apolo i whala ulawe ia. O e pe alu ta pua i le sa se a seki o mo le tolu lea. O le tino. Pa ia le vai, pa ia le whaalongo, pa ia le ai ma se si ame o le sisi o eika iai, le sisi o le kare si o e ingo iai. Seki lo mamofa. O le tino ia oka, fio o le farsa ai se ma vivi ma pese atu i pese o vi ingo le tua ma. Tino foi, ia e te alui foi o tuli vai ma e tuli le tua ma malu ma le tua sisi lese. Pape atu Paulo i le kare sia. E te tau ona whaafau ina o tō mawhau. Renew your mind for mai e sui o tō. You have to change. E sui la o tō. For mai no Paulo. E wheluia ina pe sui o tō. Ina o sui o tō mawhau. Olono winga. Mai Paulo iau ese mai o tō mai i le malo le pōngi saa. Aia ngai mai i le malo o le malam lama. Alo na winga o le salamo. O le sui o le mawafau, o le winga o le sui o le mawafau, o le salamo. O le winga ngā o le upu sui o le salamo o le a. Change your mind. Change your way. Sui. Koe li liu a koa whaasanga le pakua le mealanga se se.
ai fuli malu ma toi fo i le tua pe o le wi. Sui le mavo fo le wi, inga o mavo fau pele e au nalo tama. Pele manga i e kongol mako fale. O le ata o le atua le la toi fo i el tangata ua se mang sala. O le tala fafa ato oto na fai Yesu a le toi fo i el tangata u salamo. O sui le mavo fau. Salamo. Mai la Paulo. E te tau na sui o tau mavo fau pe au tau fia. Transform your life, you need to change your mind. Amen. Mai o te tau na sui o tātou mafo faunga. Mai Paulo, sui o tātou mafo faunga, sui mo tātou wala. Sui mai ala whaale lalo langi a ngai ala whaale atua. Mai o te tau na sui se awala tātou te whea ngai ei manu i tau ma meo lo tupu. Ese o leo langa tātou te iai. Mai e whao ngā ina a wala le atua ina ua toe li liu mfo i le atua. Mwhao ngā ina o onga mai le tuspa ia le upo le atua le nou tu whaalongo i mai le mta upu mua mua. E o mai lava e le mta upu sful mo le tasi. Mai le tusi a Roma. O le neila u soe o te ai o yatu utou. Ono le alofa muti vale o le atua. I o tu ina atu o tu tino i le atua. O le taulanga e ola ma le paia ma le maalia o le mea lea e te tau ono o tu whaia. Aua fo i tau te amio whaatasi ma le neila lo langi. Ai pe tai ia le liwina and be transformed lo inga sui o tu awala. Whamai ile alea by the renewing of your mind ele toe fuataina o tu loto. O loto ngai e ngā o le mafo fau mai sui lo mafo fau. By the renewing of your mind. Ngai whasa mo mai na. Mana ia. E whasa mo man tuspa ia o le loto. E whapalangi man tuspa ia whapalangi. Renewing of your mind. Ko amangiang tātou tala noa. O le mind o lo loto lea. A peaka i ka yaso ia le mea o le loto. Ai se tō tonga vo ile leo. Vane o tu tono o teita. Ai o le fatu. Whapeaka i ka o le fatu. Le loto. That's what I thought. I thought it was an organic kongo within us, our body. I don't tell long. Lei o le loto. Lei o le maho fau. O maho faunga mau la ngona malau fai unga le a fai menga ngai maho fau ipe fai se fai unga le ipe fai se fai unga le sao. Te la tau. Mai lai le apostolo Paulo. Ile le wina male whamai ele toe fuata ina o tau loto. Whamai ina ia o tau sue pe se ale fina ngalo le tua. O mea ua le lei, male maalie, male ato toa. Le fina ngalo ngalo le tua ia jato. Whaatino ele tino le nei, mea le lei, mea maalie, maalie iai, e maalie le tua. Pleasing God's heart. That's the most important thing. Ia malie le atua. Au ni wha maliena le whaifau, ango le wha maliena le tangata, a ia malie le atua. Mai le whau poe tolu. A wā o le alofa, le lala matanta no Paulo. Ile tino ke riso ma le meta una ola i tangata i tono le kalesia. Awa le lofa tu no o tu ina mai ya te o te fai atu ya te o to uma awa le fa asili le manatu o se tasi ile mea o te tau ona manatu ai ia ma male manatu ia tusa ma le tofi ngole fa atu tua ia te tasi foi ma tofu ai mal fa mai o te tasi ma tofu ai mai le tua le la tal no mai Paulo ile ese o mea lofa la i tu tono le kalesia ala ta o misa ala i mea lofa. Amen. Au ile fa mai apostolo ile te lo ese le manda ia o somto a fine amata ma Paulo i o mai o mongtala no mai le amatanga ai o mai fa mai Paulo le ta o mo le loto maulalo tatu te ola ia ai se tatu va ia nga ile afo ile fa tawina mai e Paulo o tutono le kalesia ma mea lofa. Le momu tu si momu akoni tom ta opus fululua.
e masea fai pue wha. O loo wha ngā e Paulo se ata wha te tai lea o le tino o le tangata. Ai ese i ona i tu tino. Ai wei e wha te tauina lea, i le e ka le sia, o loo tāpua i ai tangata wha tua. E tofu ma le mea lofa. Ai tasi al tino. Tasi al tino ai ese mea lofa. Anai wha tau mai e Paulo na, wha mai e ele lima, e ele vai. Il tusilanga upunga a kolnito. A wha mai e ngā lulue uma menei. E mōle le lei o le tino atua. Wha pena fo le tino o le tangata e ngā lue uma o nei tu tino. E whai ai ngā lue ngā olo mana o tangata e whai. Ngā lulue mea uma. Ai wha pena foi tangata te ito o tasi o le kalesia. E tofu mana mea lofa o ngā mo le kalesia le tua. O le tino leo kiriso. Ai uile ese o nei mea lofa. Ai e au ngā ai le tangata i le tino kiriso. Ai wha mai e tasi lava le tino atoa. Au lo wala aula Paulo ina ia. Whai atu lau kirisiano, ia ngā lulu e whaatasi uma o tau le au solo i Roma. E ui lawa le ese o au tau mea lofa, ma le whao ngā ina o au tau mea lofa, ai tasi lava lona seni au tu o le ātina e ina, ma le fausia ina, to edify the body of Christ, to build one another. Ni maua ele manuia, e ui le ese, even though that you are diverse, but remember, you must live in harmony and unity. It's very important. And it is possible to have unity within diversity. Why? We are not like the world. Or the world, diverse, ai ngai fo. Au isi kaimi. So le ki nganga ese diverse le lo langi. E sili akulu fe alfangi o mea lo langi ngai lo mea le ekalesi, mea le lo. Leu Christian. Ale foi mai Paulo. Ese o kou background, ese o kou mea lofa, ese a ngai ko ke lo kule ka le sietas. So inga ka ko foi lo le amtanga mal foi upulengo foi toi. Mea le foi mai Paulo. Awane i ese manatu fa pea e sili oe nei lo listangata. Awangi e fa sili oe la lo ngata mai Paulo. Awangi i se fa mawalunga. Aua ne iai sesi o tau e ola i se o langa wha mawalunga. E leise awa noa o me o le wha mawalunga i tu tonu le kālesia. Amen. There is no place of pride within the church. Leai e whamai Paulo, awange e mimika i lau mea lofa ngai wapelea. E sili atula o mea lofa ngai lo le mea lofa alis tangata. No. Mai Paulo, ese ai tasi lava o tau. Amen. Ale no white wina nei upo le apostolo. Mai awa o le lofa tuno, no tu ina mai ia te o te whai atu ia te o to uma. Aua le whaasili le manatu o se tasi i le mea ua te tau o na manatu iai. Te si whaupunga awane e whaamawalunga e lo poto. Wa ia tono le kalesia mai Paulo awa te whaamawalunga ma e whaatusa lau mea lofa i le mea lofa alesi o uso ma lesi o tua whawhine. Awane e whaapea mai e le ia o ngau malvaianga lea a ule mawala o skursi, mawala o lau degree ka unga whaalongo mai a te au o au foi. O le au te si leo au poto i tono le kalesia. No place of pride within the body of Christ. Le ai se ava noa. E wal mea ngā le te loa ta tele tu tonu o mafutanga, tonu a inga, tonu e kalesia. E alana fi naulis tangata o le wha mawalunga i lona poto. E le leile poto ai le anga le wha fi poto. Ai ama walalo le loto o le tangata. E whaea ina e le atua atili. E sea, o lai poto. E moni o lai poto. Ai lo wha mawalalo. Ai lo wha sili le tangata. Ai tango lai elevate le tangata.
Tanga mai leo le tua i lona lofa tuno, ma lona anga le lei, out of his grace and his mercy, and then he will reach down and elevate you up as well. Si i le tua oe. Ai tanga oe si im faasili oe atu oe. A faasili le tangata ma jam whai au na i oe runga. Le aila, e le teimi o omi e i tātou e le tua i lano. Ai e whaeaina e le tua le tangata loto mawalano. E whamai iana upu ia kopo e ino le tua i le whamolunga. Ai na te fo ina atulo na alofa tu noa i e loto mawalano. Lela la tatu talo msa tatu talo noa i le matanga o fia o mea alofa ia. Ala o faita wina na tala tu elo tatu lenga ai fia wala umai na wala umai lo tatu mer. Ai se o faita wina tu upu ia o tele o mea alofa i tonu. Mo fa pe family football fa pe i tatu nei to tele o tino e tasi ake riso ma ua fe fa feanga ia i tu tino no inga ia ngā umai tu tino i lisi tu tino. O lo ese fo ia tatu mea tu na tufa ina mai i le lofa tu noa ua foa ina mai ia i tatu. Pa mai no pou. Po le perfecta, a foi o se perfecta. Ia faia lau ministry e fa te tau ma le tofi o le fa tuatua. Mai po le ti akono. Ia faia le faiva o le ti akono. Fa au anafi mato ti akono le mato lotu sa fai. Fa ta wai nai le o le tau o meni o le ti akono. Tau o tele tofi ti akono i tono le kalesia. O vatu ole telo ole famaia ia il filfilinga o ti akono fo ia mta pu ono tu senga luenga famai petelo malau so o mai se o tatu filfilina ni se sto fitu ela tu te faia le nei favor so that they will do this ministry ole ministry ole ti akono. Ale winga la ole tahu ai ole upule wanga ti akono amal fi au ngai la amtanga o lut kirsian ti akono mala wa apostolo ti akono au apostolo to fila ti akono efeso soani I fai fi au ia pola wa apostolo ele I tofia e to tau pe upe I la wa apostolo fala lave mo te no tofi ina ia lango le winga la lo puti akono e sau mai le upu eleni o le diakonos luinga o le auna. A servant. Tangate auna. E whamtaleina vapea. To come out of the dirt. Mai o tangata ua. Sau o ia mai I le mea palpala. Ia. E pai whunga ame wha negative is tangata le winga o le upu le o te whatua. Ai le ai o le. Te le winga ta ua. Le manei o le whaatawira ngai te akono le au auna. O ia le au auna winga ngā lue le tūltino le wha maoni. Ai whaatau fo ile le au auna. Lai I te tala atu le master longa palace po lona whale. Ai tau nuu mai loa malan au auna. Alai palpala. Ia whapea mai loa le lona matai. Ia ua umana whaile ngā lue ngon le yaso. Mai lola matai le au auna le ie ulu fale mai first type ti first time ai ia fa talo fatu ta tu bal au leo sau talo falava talo ta tu bal talo fa ia oile sau no va moli ma podi Ai le sao no. Check. Yeah. Alo como. Alo si por suma. Ah. Ko ki a foi le Oscar po kala mengi u ka le se le o foi fiau. Wai, ya pe mai ko ki a ko sao e ka ko un po kala e ka kai le lo por e ko por malo si e ki oi. Poni. Yeah. Oh, cosa ma ia ka paso ni eso. Ia leli. Me fanya ia ka ole pe te runga le e fa. Yeah.
o molte te o ma ka o fa Ia, ia. Al fai upu. ia mo ka mo Ia, fai upu fia. ka fa mo Ia, o le nei o tinga ina ke riso i le tino o le sui o tātou. Ia fai ai ma upenga ia te o tau fo i lea lava loto a wā o le o tinga i le tino. Wa tu e ia le sala. Ona, ina ia le toi usu stai o ia i le tuina nau o le tangata. I ona tau sanga o te toi i le tino. Ia usu stai i le finangalo le tua. Mana ia? amen 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 Mana ia te. o ka se ke le o se me o mai ke o nga o ka se mai e so ka kai poni molo se fo o Tai lava. Tai foi tapo ai mai ma talo le tatou. Tatou ngā loenga. Ia le li. ia uia o ke whanongonongo a mau whakatkari mo le asofua mo le asofua ai e so soangi fo i kai e moro o i saparinga whakafua me mo le apolenga whakai e usua i le kakaonga mbede maka upuri aloma ka sorry Te lea. Ora ma ko ikire ale message da mai konguso. Au ka ngaka ia e de kiri e de ngakera kola e de kali ia le upo marsi ngano le konguso ka lo foi ala ko. Aptai tik. Aptai lava. Tara tu atu lava no ina isi uso ia langa le uto e fitu tami. Aptai lava wala mai. Manuia mai ngai takanini. O i fea i fea voi. Fea voi me le ti e. I Taranaki. Ia lo fatu foi ni Samoa o ye na. Yeah, fasi fo. Yeah, God bless fa ase fo. Yeah, matalo fatu lista tola. Talofa. Talofa tila sunga poni. Tonina. Malo. No le lang mai tai foi. Malo foi de pamalo si tato pokala me lea fia fi palong longo atu. Sau le atu atono malo si a. Kai lava i le atua. Le ola man malo si fo ina lau sunga warfa tau ino nei pokala me mana ia. E moni a lau sang noanga. E le au ngal na al fai tau mwhalong longo. Ai, e sa wali ai mu. Matalia le upo le atua. Mana ia te. Akitai tele lava, ia wai pei. Ufafi tau liana, o le iai le o langa nei o lo iai. Ia, a le foi, o le ale fofo. Ia, le au mai umai na alpo kalami fatu o tua, o le ami o tonu, fa sao loto. Fa manianga. Ia. Malo ke riso. Ia. Tapo inga foi le atua o le loto o le tino ma le mafau Loto ma le atua Eleli. o le taulanga ola e pa ie ma lie i le atua e ia rama le atua i nei po kalame mana ia Taila. e la mona foi le nganga pa aptai le sunga vai uia na le atua na malo ia e di ia le atua o lo fuai per malo si la sunga wala ma penga ia ma nei po kalame Taila. ai lo faccio ma non è tele la valle nei tu la fia fi fa per poi le o tu mai foi a sai molava no poni ma non ia la valle fia fi fa Lo fatu foi ia te oltina. Fa te lava wala mai. Fa manu ia tele le tua tu fela leva ia son tonina. ia fa so Ase fo. Ja, fatalo fatu lista to la utalof. Akalo fa ku la sunga. Alofa. O ile sa no, aman mol. O le raka o ku ngom salo ki sirfia ia o kalolo. Oi. Kalolo. O le va ka ke le ko fedo. Ia ka ke ai nga ali. Ia fa fa. O ka kon ku punga ba Mal maka va be Yo. Ia ka ke ai nga fo i we sa vai dai nga ka kwa nga sa ponki. Eleli. Ya, sa no mo lo kalolo, festa tala mo muli ai mai so fina ngalo ngale la o monta te. Oi.
Ele olo vidia kwa ke whalongalonga e lau polkala mei. O oma. Ia. Ia son fuaka kas. Ia e makaukia e makang o fiore. Taila. O le wha malum la maingo le upu fola le ri. Tai. Ia. E ngā fuki si le fio ka ngai wha le lava le. A vea le polkala me ma mea o ke whaika waima o. Ia. Malama kiri e fionga pa ia de. Kua ma le winga o mea. Ia. Ma le siaunga ka kere e ka kere o le winga o le mea ma le mea. Parola. Ia kuru whawhaka i kere lau sunga le whawhanga inga pongi fonki. O ia alofa re kua ia sanga. Whakumu pera ukule. Ia ngā fionga pa ia wāle kau kua inga o. O le ma malu le kungu o lo. Whapeonga i kau ma le le aku. Ma fia maua le upu fola. Manga wa ola mai lau. Te o lau sunga le whawhanga inga whai maka iala i ngei vai kau. Taila. Am whainka. Ia o le wha malo aku ngā i lau sunga pongi e rufangia le kua ro. Au maua i ngā i kua le ka kua kungu. Whapehori whare kua marango whaalo. Tai. O whele te walau mai ai a kaloro. O leo ke inge i le pikongo ngei maanasko. Oh, okay. Ia, alofa le tua. Whai statala staimi. Ioi, whai skakala skaimi a ro whakere aku alo whakere aku o le si o kua whingi ki a kongo a kongingo kinki ki o makamkang. Ia ngā. O le lei, whawtei ka lolo. Manui ala wale fiafi. Alofa atu. Ia, whaase fua. O whae so i fua. Whaase fua. A talofa le tatu la au, talofa. Talofa. Alofa oli. Oi. Ia, awa mai oi anti. O le waki i lalo le ki o wha mora pokilia mai. Ia, tau no mai. Ia. Ukili ma ua o mākule poklama o whanonga o mākanga o fia poklami a kapelo la TV. E foi watching a question program. Ma e makanga o fia o le tango mai i le upule o le roto maulalo. Tawa e se foi loku ka kia sia ia le aka ke loku le wha o le tanga. E a me se whape ngai tonu tangata. E a malama le Holy Spirit. Paingo fianga ka eknoa ingale. Ka kofo ile o fai upu mai me whapena. Wai e ma e ke le a ma fau le rua kaini ho mau e wharutanga ma le whaasa kaulo Yesu. Ki ngā ingaronga ki ngā koe o ngāo. O me pai ka kofo i e wha mau lunga ka ka le ulo le alo le atua le mai whapea. E la vea e le lalo lang. Me ngai ba ve o soya lo file mu me lo kuma lo pe afika o makele o ia preni. So kala fora ku kala fa pe mali eu kalo alo esele. Ele fa pe o kalu tanga la ka ke banga ku la vale me nga mali o fa pe Yesu. Ia lo la langi o ai lo ku se pe nga sango mai. So finga ta o to lo tu pe fa via o ti akono apostolo. Le fa pe ala isa o tu spaia. Ka ma fau mali fa pele alu le sua. Yo ika e se makaukia. Le maka o fia ve ye lo umela langi. Ka mau le lo ku mau la ma fa ma ngalo po la me ku pu mai. Wa lo le fa ma ngalo mal salamo. I fingo fia ngala fwa I me nga fa isi ku a mai fa penga. Mai Yesu ina personal way fo le e pai ngo fia inga malmala me whaarutanga le me whapea Yesu. Tawa ka ke fiwa loku wa e sia whamakaranga e se foi po rangu se kulogu ka foi e skaka ami o kongu ka ke kangi pe ka ma fau le pasa ka ulo whapea Yesu le fia i tō programe ni tau pe ka le tua. Ngai whawhia ui o isi tawa po whawhia ngā anu I tō whatsio. Ma si fasi au ngare au mai ka upu I mana sunga foi fa malia finga le mang kule ma ule swafa ya fa mo mai lolo fina ngalo oni ka upu si le tua al venga le foke lo ngile sa le fa upu kuspa ia tenga lo sa wai wal ma lo le tua la mi ko ngul file mbule ori ngang pa ia ia ka ke ma le file mbu a mi sele ku file mbu pe ka lu ngi me kum oli Ia. Ya, fa uma mai lolo fina ngalo ngalo uma tato temi. Lola ma fa tai ai vai as. A fa ke le lava ile a mangola uma kai. A tai a tai sina, tai bala mai. Di
ia ku fa ma ia le tua ia ma Toi fela foi le vai aso. ia o le le So foi mo le taimi. ia fa tai to fa Se to for. Se for. Ya, so. Ya tu tasi al fa tai sau. Mo le no, ta lo fola. Claro, pa que quiere la morwa bango. O ile sau no. Makayasi. Mata ia si ta lo fa. Ya sa no mai lo fa. Fa la sunga pa kai mole por kala mengia pia ko pa lo ngwa ku le ba yole. Fa ka o foi ki a Kongo. Ba ga ya quiere la usa nga foi ngia pia pi. De wa manga ku le la sunga mo le ya sa ngwa. Ma mal por mo ki a Kongo ta ka mi o ilo ko pi fora le vai am ka ngol masinga. Ia. Wa ngal ben va picola ki a Kongo fa yo ka ku. Wai mo ya si ya so le masinga e pio la so mo le masinga pe va ban ku yo pe Kongo wa ngal ya ngal ki a Kongo fa ira ko. Ia. Wai mo ya si ma ko pe ya so ye mai vai. Si dia ko ta so mo va ban ku la ku ngal mo lang por ki a Kongo. Nali. La ngal wenga ngai pai. Kusape ya so bol masinga le so mo fa mon ku. Tapi kau ngal berki aku, pada kita nggak bak berku. Ele pai piang ngal dua ya. Ele bang no aku der ka berki aku, ese le manga ele fa pula menga. Ele bang mako ya pai ko fa ya aku. Pai kau kusipaya karoles. Iya. Pas kai male fa ko senga male ole ngai fa pengal me nyin mako kalesia. Iya leli. Ya pia bo kau malam pai kusipaya ba me ngal me pai ki aku. Iya. Malo pa pe kai lo sunga kau long mai. Tai e toi e tama. Le mauro e faiga ku menga lu le ki o ya ma ko ngi foi pa lo ngwa. Tai. Ai ma ngi ke la nga luenga. Tai e toi tama. Pari wa ku le. Il pale ya le le ku wa wala lu wala ke le ni piap. Tai te le la malanga. Tai mo lo sao nei fia. Ai nga mal fa mu mai ya ma ngi ke le ni po la suga. Ya, so foi ya, toi foi leva ya so. Ya va kai lava ya ko pa se foi. Ta se foi. Ya. Amalu wat foi le, ya mal tato maftanga. Te lo ye ni so le lunga lenga ya awa. O foi si te mal tato temi. Ai, toi mo foi le va ya so foi ya tato. Toi mafuta foi le tua ma to te fa te tele ya te oelo ma to tama. Fai wina ma to por kalamel nei po fa tai lo fatasi mai. Lo so ni mai lo ma to le loa. O e te silfia le ato to me o matama. Talo ya vela upuma le onga le fiafi e fai lava le mfamnianga mo tangata mai mato uma so sani le mato sablinga lo fai nei soifuanga ma le olanga lo mato yai talo ya fapena na te tai foi soifua mola la ufana lo nga lue nei po mato uma lo nga lue mfo ya foi lunga le ala pui mato ma we mato se fai ngamlang mluia tonu ai ngal sa le mu famluia lo tunu ma tu toi felo ai fo il vas fo le manuia il auto singa i o etama ono Yesu ma tu talo to ai nei fiafi amen ya Samoa tatu por clamel live o nei va yaso tu lo Upega ile Loloto el famo moi ala tatu to e tapa fo il vas fo le son fo tal valu fa wina fo il tatu por clame mai le tu si Roma ya mo le taimi o la auto on lei poni fonoti fa soi foia mo le taimi